Kaimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalatiblag! Hindi ay. Apaya si kamot naglablabakan agibalbalay bay, Eliseo. Da kayo matgayam nanang. Napananindang. Mapanak ijayan damari Benny kung naman itay. At dapapanin ni kung nanang awan matlangan. Sakit nagadua murang mi. Bayab guys unto at taglaba. Ay sigakit din taglablaba dita. Awan anyaman na nanang. Tulong ako na. Nadiiso pa ya trabaho ng tumat. Ay katay tagibi yung ay. Nakaturog nanang. Ay apo na imot day dya babaen. Amang ano sa bali man ang tinaturong day tiday dya abene. Diyak man na mo nanang. Ay kasaritak tuman. Tadikat kasta tiyararamidan na. Ipatudon namin na trabaho na kanin ka. Awan niya, draw ka yan. Kasano nga draw ka, kat kasapsapaw ko kan ka. Siyak ayati ko nak. Damdamagag, no at dan agdraw. Na, pakibiyangam ko makada kami ngay. Ay, di kayo man nagre-ready ta. Tikit di cardio ti asikaswan yaw. Oh, dayta, draw. Oh, lumaban ka, Imelda. Yung baga kaya. Kundi damag ka. Draw ka na, asino ti lumaban? Ayawan. Ngala, suksukam nga rodan ti baraha. Napudot ti ulom kat, tamababak ka. Nabag ka, kunam, indang. Wun nga ron, awanin tay kakaiso na nga igatang ko kumaiti asukar kan bagas. Ay, uray sak. Nabakak. Ang basit laang. Mababakak itayan iti dakkel. Nga medyo nakasubutak. Ay, imbag ka pay. Siyak, nabwisitak namin iti dayjay nga Imelda. Ay na, kasjay na dayjay. Isuasan mo nga ikaskaso. Ay, maminsan to lang tadyak pagbalikson. Nabigat ka numanan. Ijay ayan na siya nang. Wala. Sa bagay, awan ni Eliseo no bigat. Sumurot kada panyong amapan agubra kada kapitan. Di itugot mo tay tagibim, tawan agaw awer. Sana parikot day ta. Ibatit ijay ayan dananang Imbag no kayat na. Ay sus, nalakala ang tiyagpambar. Ibagak nga agudong akbiit. Tainak gumatang iti bagas, wano makitsanda. Kasano no di na kayat. O di itugot ko, parikot aya day ta. Sa bagay, ala, inton bigat nga roden. Bareng makasubot da tao. Apay indang. Anya day ito'y nga aramidam. Nga, Imbes asika ti aglaba. Tikit di asawam ti aglablaba. ne, paglablaba kaya. Kat no iso tinadanon ko iti balayo nga aglablaba. Kan agibalbalay bay. Tawan kamay. No sa dinukit di ati naturturong mau. Imbagak ayakan ko anang aglaba. Ay naindang. Amok ti kalukwam. Nang runan nagkuyog kayon iti dayjay abinay. Ha! Napan kayo man nagtong itanan niya. Ne, saan mo ta? Adala ang napananmikin ni Bene. Ingkam nagsapol iti pag-ekstraan nga agtrabaho. Agtrabaho? Ay tanya ko mamat na trabaho. Agla ko iti beauty products. Anya? Isupay mo't ama itulong iti birok ni Eliseo. Nasaya at launay no kasta. Surnadan mi nga rodita, nanang. Agsubli kayon to ko na tay sales supervisor ang nakasarita mi idi kalman. Tawan tay branch manager da. Aya. Wan, iso nga ibatik pala ni Junior Uray tagawid kami matlaang adagos no makasarita mi. Kaya't ko amang rugi kami adagos. Ibatim ko na ni Junior. Wanan Itugtugot ko kit din tao, beng. Amangan no iso pa'y tidida pangayatan kanyak, tadamot gayam tagibik. Adapay ko mapapanakita. Alaman langan. Ibati mon. Total, adamot ni tatang mo ang mga iwan no agudungak. Ay, awan nga minan apulaos, ti mausar mi dito'y balay. Agawid ka din para Eliseo. Agpaset ka no pa, hindi kapitan. Inton maminsan ton pare. Dumagasak mampay di tatalipa pa. Gumatangak mamat iti masabawan. Sige pare.
Day talaw na kipagbilibakan ka. Arig na si kapayan ti inati pagtangan nyo. Ah, Si kalangaro din ti manggad. Si kapailat mangobra ka dagiti ubraan kumani bakit mo? kasta talaga ti agasawa pare. Agtinulong. Wen, kita ma, tama nga no masobran. Ket ibagadan to kiti nga Andres ka. Parehas to. Sorry pare ha. Ngam ibagbagak lang ti peso. Tadyak met kayat nga wagan da ka iti kasta. Tanasingid launay akong pare ka. Agsuswerte ka, Indang. Dakkelan ti inabak mo. Wan nga ron. Iso ang madamdamatan tupay nga agawin. Agam sumipngetan, Mare. Ay na pare, sana parikod dayta. Nakaawid mo't nga tan ni Elisio. Manipod iti nagubraan da. Saan nga tanga agungan? Alakit din! Agitinag kayon, agistorya kayo pay lang, abusta maabak da tao. Naa makatutor ka mata. Adalak nga rod no anya ti sumarunong itinag ko. Nagbayag kayo. Anya ka matan, Imelda. Urayam mata. Oh, dayta. Draw man laangan. Drumanan na. Ha? Kita man no makalaban ka. Bering ko pa'y Sige, laban! Oh! Oh, asino pa'y ti lumaban? Eh, on. Mabanan. Baindi uno. Oh, aday tayo Melda. Utso aklang. Ha? Kuno dosik laangan. Sayang. Dose mo't gayam kat utso aklang. Mala, bagik pa'y titenga. Swerte ma talaga, Indang. Lapanan nga tanday dyan nga indang. Rabiin. Isungarod ngay mayak dito yun, nana. Nakaturog paikit binta anak yo Nabanog anagay ay ayam. Nagloko babaeng dayjay. Rabiain. Nana. Anya amin ti pakada na itayan. Kunana, agkuyog da kanukan ni Benay. Tagsubli da itinapananday di kalman ang nagaplaya na trabaho. Trabaho? Wan, aglako da kanu iti beauty products. Katita ti imbagat ti supervisor apa nagsubli da. Nagkuyog da nga rod ka ni Benny. Isumat ti kunana. Ne, apay ngay. Awan man lang ti nasasauna kanya. Kaya't nakasiguro mo't asorpresaan baraw. Sige nga rod, nana. Tatan, iawid ko ni Junior. Amangan no addan sa dyan ni Indang. Saan akon adim magas ijay ayan dananang. Tamok adinaw asmon ni Junior. Ada ginatang ko a corn beef dita. Nakaluto akon. Mangan takit din Naranakan mo't tanta anak mo. Ay na, pasensya kan alakay. Inururay mi tay branch manager. Kan adda pa'y matlagayam seminar na. Sakbay nga ikanda kami iti products. Wenang apay ngay. Ta di mo man lang nasarsarita mo't kanya. Kaya't ka nga rod asorpresaan ko ma. Ngam nasa umat gaya man ninanang kan ka tinapalan mi kinibene. Wen ata madanagan mo't kan. Di kay mat ngamin nasangputan dito balay. Ay sus, awan ti rumba nga pagdanagam lakay. Mala, manganta nga rodan. Naimas sakit di ti linutom apang rabyanta. Wena, nasabawan ko naman. Nabannog na tao. Kaya't masapol ti nasabawan asidaan. Ay sus, nagsingpot talaga ti asawa ka. Wena. Ay na, basit laang alailo ken buladas. Okay na pare. Dahil ti pagbilibakan ka, Mare. Kayang-kayam ni Pari Elisio. Ken labnak launay dayjay. Makita nga rod. Agasam. Uray isupay ti agubra ka dagiti trabahom ko ma. Awan reklamo na. Siyempre makasarak pa'y ayay ti asawa akas kanyak kapungga. Sa bakay. Iso nga awan lat dadanagak paray. Nangro na ita, tanakasarak ak iti pambar. Amabalin ko ti kanayon arumwar. Kasanon, nawan mo't lati makita nanto a produkto a pagpapintas alakom. Makapanunutak tumanon ay iti rason. Ibagak to a masapol mat gayam ti ipundo agatad iti opisina. Anya? Un pare, danag mun aya.
Bilibak ka talaga kan. Ado ti amman. Nasabat ko itay ni Kapitan. Ada na sa una kanya. Anya dayta? May sa kanunindang kadagiti numero 1 at tumutong dito'y lugar tayaw. Anya? Kasano anamuan da dayta? Nagapakano da Imelda ken tilakay na. Ket nakadaanon da di barangay. Di taan amuan da nga inaldaw kano ti konswerto dagiti tumutong dito'y barangay. Kayat mo asawan. Agup upar iti tong itan ni Indang. Kadwa na dayjay abene. Ay, nagparbo nga ron ti anak mo. Anya pa'y kuma. Naglukon. Ay, umay tula ang dayjay nga ampang ditoy. Ay, ngam ti danagag. Ang mga numaamuan ni Lisyo dayta. Ket iso ti agbalin apuon ti apada kada Imelda ken ti asawa na. Ay, nas ka na makasaritak ni Indang. Sakbay amamuan ni Elisio. Sana gaputan na anus unay tay manugang mo. Kat abuswan na matan. Iso pa'y la kumatibagaken ka. Tano makapungtot tay na anaos. Ay, delikadaw. Ang mga lumakabil na pa itay anak mo. Nasaya at tay may ka. Una nang, ibatik pa'y laang ni Junior Itanti pa nang alami kadagiti produkto nga ilako mi. Ay kaano pa yan nasursurom ti agulbod, Indang? Da kami pa yan naganakken ka ti ululbodam. Agraman ti asawam. Ha? Nanang. Agbain ka kumamot iti asawam. Saan nagaputan na anos? Uno anos namin nga anos katabos wamatan. Anya ka din ti... Saan ka nakundi di ta, Indang? Namuan men ti pudnaw. Iti matgayam tong itan ti pag-uperan nyo kan ni Binay. Ha? Ha? Sika pa ya babae ti kasta? Ulitak, Agbain ka kumamot iti asawam. Isu lang arudan ti manggad. Isu pa lang ti mangubra ka dagiti obram kuma iti unag ti balayaw. Nanang. Apay, urayam ka di mapasamak mat tinapasamak ka da Imelda kan ti asawa na. Anak kadaanon da iti barangay. Apon ti pagapaan da kan pangkabilan ti asawa na kan kwa na day tangaramid na. Ngaimbes nga iso ti mga ramid kadag iti obra iti balay. Ti payla asawa na. Ngaimbes nga igatang da iti kasapulan da. Wano agpay kadakwada. Unaon na payla nga itong 8. Apay, Indang. Husto ka da iti kasta nga aramid. Ay, buisit day dyan Imelda. Nairamraman da tao. Unrod, ang ambay aman. Adda na ibaga kanyak ni Hilindrina kay. Agkasangay ti anak na. Ijay tayon to kanong agtutong no Sabado. Aya. Uray, tadda nila kay mo ang mga iwan kini Junior yaw. Itugot ko langan. Ibagak amaki birthday kami. Uwanan niya. Sige. Agsasarak tayon tong arod ijay no Sabado. Uwan ha? Ay, aggagatilan dagiti dakulap kong agigam iti baraha. Kunampay. Amo nga ta ni Elisio tinapasamak. Ay, saan ko nga mo? Awan mo't masasauna. Urayik nga rod, asitaran nak. Awan siguro nakasasao ken kwa na Imbag ko ta saan nga imbaga ni Kapitan ken kwa na. Iso asan tayo na kay ayam day jeng Imelda? Mangirubo. Oh, kunak man no aglako kayo iti produkto a pagpapintas. Saan kam nagtuloy yan akin ni Benny? Sumapul kami langan iti sa bale. Ne, apay ngay. Di mat nag-seminar kayo pay. Wan? Ngamdakkel ti deposit mi akwart na ijay. Sakbay makairwar kami iti produkto. Ta mga nudi kam to kano makasingir ket lugi da. Kasta ya. Wan lakay. Isa nagtulag kami kin ni Benny. Mapan kami langan iti sa bali. Adda kano ket tay agal alamot laang iti para lako iti produkto da. Ngam saanen masapol nga da maideposit kadakwada. Bakit? Uray di kan sumrekpay. Uray kat adda tinaalami a kontrata mi iji ili. Aya? Wen, kuna ni Porman. Ang mga makabulan mi ang nasurok. Total, dakkel mati ited na kanya kas karpintero na. O di na sayat.
Ay nalakay, kaya't ko laang matkat ti makatulong kan ka. Kan pasaray awan mat ngamin ti obram. Saklatan ti manggad. Bakit? Agyan kalatan dito'y balay. Tikiti aramidem, ay wanam ni Junior. Kunak man no nakasarita mo tay anak mo, bakay? Kunak man lang no insardeng nanti makitong AIDS. Apay, Ay, nasabat ko ni Kagawad James Itay. Nasauna kanyak, nakadanon da kano ijay barangay hall da indang. Kadwa na da Imelda, kantay may sakay ay ayam da ititong AIDS, tanagaapa da. anya. Ngamen, agimimon sa daytoy asawa ni Primo ken indang. Agim imon. Adda kanon nakaidanon, nga idinaabak ni indang ititong AIDS. Ni Primo, tinangtad itipunan na. Ay sos, nagdakasanday tada maglakay. Nakababain ko ng kitdiya. Kasanaw, numamuan ni Elisyaw. Ay, daytan tirigat na lakay. Mga no day tamutan ti pagapanda. Hindi pa'y lang nga amok day ta, Indan. Inururay ko lang agpudno ka. Namuak idin nga inululbudan na. Tanasao mismo kanyak ni Kapitan. Anya? Ngam ita, may ramraman pa yung ti estado ta, gapo iti katutungit mo. Masapon nga agsarita taan na sayaat. Kwa, lakay. Ti sugal, awan ti na sayaat nga ibunga na. Among bakit? Saan ka matkat alapdan iti pakaragsakam? No talaga di mo maisardang dayta, addakan ka, nawaya ka. Elisyo. Ngam kasaritak datatangken nanang, tamabainak kadakwada, isublikan kadakwada. Ha? Tapno maaramid mo latan ti kayat mo, ken awan mang dildilaw ken ka. Ngam ni Junior, ala tano agbatikan ka, amok akakaasila iti sidong mo. Ay, saan, Elisyo? Saan mo nga aramidan day talakay? Ikarig, saan ako na makitong itpay? Saanan? Nagbalinak anadungukan ka ken napudno, indang. Anyat inaramid mo, inabusom met. Nakla nagtagtagar yang Pangaasim, Elisyo. Ikanak pa iti may sagon daway, lakay. Pangaasim. Saanan na maulit pa'y? Promise. Titan, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasaw ako na. Tisugal, awan tinasaya at ngait din na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala Tibiyag! Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Iti madireksyon, Teresa Calay. Musika, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.